Tanggai dua dah pengasalanya lagi janjungan kena dalam dunia Allah. Tanggai dua dah pengasalanya lagi janjungan kena dalam dunia di kota Mekah sinan langit dalam kalangan Quraisy mulia di kota Mekah sinan langit dalam kalangan Quraisy mulia ya Rasulullah ya Habibullah Allah Allah ya Rasulullah ya Habibullah. Muhammad ana Abdullah Muhammad ana Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia Allah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia Allah. Kelebihan Allah berikan lagi janjungan Rasul mulia Allah. Kelebihan Allah berikan lagi janjungan Rasul mulia. Mulai masa dalam kandungan kejadian luar biasa. Mulai masa dalam kandungan kejadian luar biasa ya Rasulullah ya Habibullah Allah Allah ya Rasulullah ya Habibullah. Muhammad ana Abdullah Muhammad ana Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia Allah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia Allah. Masalah kandung ibunda Nabi li Allah Nabi ngana terasa Allah. Masalah kandung ibunda Nabi li Allah Nabi ngana terasa di dalam lempah kandung Nabi Aminah ngebi khabar gembira di dalam lempah kandung Nabi Aminah ngebi khabar gembira ya Rasulullah ya Habibullah Allah Allah ya Rasulullah ya Habibullah. Muhammad ana Abdullah Muhammad ana Abdullah. Ibunda Nabi Siti
Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah wada lahiran Nabi mentua Maryam Asia kenana deka. Allah wada lahiran Nabi mentua Maryam Asia kenana deka. Orangnya dua utusan Allah untuk Aminah bidan mulia. Orangnya dua utusan Allah untuk Aminah bidan mulia. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Allah Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ana Abdullah, Muhammad ana Abdullah. Ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Allah ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia.